Азат кечи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله تعالى مقتولر пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир туган Аллах Таала өзүнүн барлыгына билген иман келтирген бенделерine кайрылып, о Алланын барлыгына билген иман келтирген бенделер дайым Алладан коркуп чындык түз сөздү сүйлөгүлө. Алладан корксоңор чындыкты сүйлөсөңөр, Аллах Таала ишиңерди оңдойт, күнөөңөрдү кечирет. Ким Аллага жана пайгамбарга башийсе, ал эң жогорку жеңишке жеткен болот дейт. Хашр сүрөсүнүн 18 аятында Аллах Таала имандууларга: "Я айюхаллазина аману тақуллаха ва танзур нафсун ма қаддамат лигад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун." О Аллах Тааланын барлыгына бирлигине ишенген бенделер, Аллах Тааладан коркуп, ар бир нафс, ар бир жан эртең акырет үчүн эмне амал кылганыңарга назар таштагыла. Алладан коркула, Аллах Таала барлык ишиңерден хабардар дейт. Урматтуу мусулман бир туган Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун, Имам Муслим риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Бейишке имандуу болмойынча кире албайсыңар. Бейишке кирүүдүн жолу Алланын барлыгына, бирлигине, пайгамбардын хак пайгамбарлыгына, пайгамбар алып келген бардык динге иман келтирүү. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Бирок силер имандуу боло албайсыңар бири-бириңерди сүймөйүнчө. Бири-бириңерди сүймөйүнчө. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum. Пайгамбар айтат: "Силерге айтайынбы бири-бириңерди сүйүүдүн эң жакшы жолун. Ошону аткарсаңар бири-бириңерди сүйөсүңөр, бири-бириңерди сыйлайсыңар" дейт. Афшус салама байнакум. Араңарда саламды жайгыла. Таныган таныбаганга бири-бириңе дайым ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алланын саламы, берекеси, рахматы сиз менен болсун. Сиздерге тынчтык каалайм деген дайым саламды жайып айткыла дейт. Имам Тирмизи риваят кылган Сунан ибн Тирмизде келген Абдулла ибн Салам яһудилерден бул. Радияллаху анху кала: "Ламма кадима Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мадината." Пайгамбар Мадинага келген кезде инжафалан нас илей, адамдар бардыгы пайгамбарга чуркап барды. Пайгамбар Мадинага келген кезде яһуди Абдулла ибн Салам айтат: "Бардыгы пайгамбар вахила кадима Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, кадима Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям." Пайгамбар Мадинага келди, пайгамбар Мадинага келди дегенде адамдар чуркап барды, мен да алардын катарында бардым дейт. Фажиту фин нас ли анзура илей. Мен пайгамбарды көргөнү келдим, ким экен деп. Абдулла ибн Салам яһуди динин кармаган адам, адамдар менен кошо пайгамбардын жүзүнө караганы келди. Фаламма истасабту. Пайгамбарда келип караганымда вajhur Rasul sallallahu aleyhi ve sellem arifte enne vajhu leyse bi vajhin kezzab. Пайгамбардын жүзүн көргөн кезде бул жүздү карап билдим, бул жүз жалганчы жүз эмес. Бул чын пайгамбар деп. Пайгамбар алейхисаламдын алып келген динин кабыл алдым. Пайгамбар алейхисалам Мадинага келгенде биринчи кайрылуусу. Элестетиң, 14 кыл мурда пайгамбардын биринчи Мадинадагы элге кайрылуусу: "Я айюханнас афшус салам." О инсандар, араңарда саламды жайгыла, тынчтыкты жайгыла. Бири-бириңди чукуба, бири-бириң менен бөлүнбө, тынчтыкты жайгыла. Андан кийин василул архам, туган урукту карым катнашты бекемдегиле. Иннамал муъминуна ихва, имандуулар баары бир туган. Өзбек, тажик, кыргыз, дунган башка болуп бөлүнбө, түндүк түштүк болбо. Силул архам. Ва ат'имут таам, мухтаждарга тияктан келди, бияктан келди, жерибизди бас келген мухтаждарга тамагыңды бер, жардамыңды узат. Ва саллу биллайли ва насу нiyam,
түндө адамдар уктап жаткан кезде намаз окуп Алла менен болгон байланышыңды бекемдегин, тадхулул жанната биссалам, бейишке тынчтык менен киресиңер деди. Пайгамбар алейхиссаламдын 14 кылым мурда Мадинадагы биринчи кайрылуусу: "О инсандар, тынчтыкты жайгыла. Араңарда тынчтыкты сактагыла, жайгыла. Муктаждарга тамак бергиле. Карым катнашты бекемдегиле. Бөлүнбөгүлө. Ауыз хазыраж болбогула. Уруларга бөлүнбө" деген сөз. Түндөрүсү Алла менен болгон мамилеңерди оңдогула, анын сыйлыгы бейишке киресиңер деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, bir musulman ayal, koşnası Hristiyanka. Hristiyan dinin karmagan Masihi. Orup jatkanda musulman Hristiyan ayaldı ziyaratına barıptır, orup jatsa. Töşөгүндө жатат. Barıp janında koşna orup kalıpsız. Biz musulmanlar orup kalgan kezde Kur'an menen ruhya dem salabız. Allah Taala bizim Kur'anımız menen orularga şifa beret. Kur'anda Allah rahmat üçün, şifa üçün düşürgön. Ruhsat berseniz başınızды karmap men Kur'andan bir ayatlar okup koyayım dep. Dese janagı orup jatkan Hristiyan ayal aytat. Öte çankap jatam, bir su alıp berip koyboysun deyt. Çurka barıp suunu alıp kelet. Jata berip kıynalıp başımды kötörө alбай kaldım. Başımды kötörüp jastığımды jakşı koyup koyun deyt. Kötörüp jastığını koyut. Başınızga bir Kur'an okup koyumuz. İştegim jok, kıynalıp jatam, orup jatam. 2 günden beri hiç nerse tamagımdan ötkön jok. Jegenge bir nerse berbeysizmi deyt. Şaşpay turuң deyt. Çurka büyüne varıp tatlı bir damagın bir kança minuttada piştirip gelip janagı ayalga kursagın toyup tamagın beret. Tamagın jep kursagı toyup jastığında jambaşlap jatkan Hristiyan ayal musulman aytat, "Emi kalasanız başınızды karmap bir Allah Taala'nın kalam bolgon Kur'andan okup koyun" dese, "Sen Kur'an oku elek kezingde Kur'anды sende kördüm" deydi. "Sen maga Kur'an oku elek kezingde ele Kur'an emne eken mamileňden kördüm" deydi. Urmatlı musulman bir toğanım, Kur'an jattaganыбыз jakşı. Kur'an okuganыбыз jakşı. Al Kur'an okugandyk, jattagandyk har birimizdin mildetimiz moýunuzdagy Allah Taala'nın bizge jüktögen mildet al. Birok Kur'andy urmatlı musulman bir toğan, senin mamileňden, adep ahlakыңdan biröýler körsün. Bugün biz İslam jönünde öte köp uktuk, jana köp ugabız. Birok közдөр İslamdy körүүgө muhtaç bolup kaldı. Közдөр sagınıp kaldı. Siz jürgönüňizde, mamileňizde, adep ahlakta, sowdada, tazalygyňyzda, koşna menen bolgon mamilede, jaratılışga bolgon mamilede, jerdeşlerge bolgon mamilede siz jolda jürgön Kur'an bolun. Peygamber Aleyhisselam'dın ömür joldaşy Ayşe enebizden kelip Peygamber'din münözü kanday dese, "Kana hulukuhul Kur'an", Peygamber'din münözü Kur'an ele deydi. Biz bugün oşondoy jürgön Kur'andarga muhtaç bolup kaldık. Eki sowdager bazarda koşna bolup sowdasyny kılat. Biröwsü bal satat eken, ekincisi uksuz satat eken. Emnegedir? Adamlar bal satkan adamın balıdan emes, köýrek uksuz alıp kalıptır. Uksuz satkan bal satkanga kayrılıp, adamlarga da taң kalan, bu zaman ahır bolbosa. Men bal satıp jasam, menin balımды albay ele, adamlar bari sizin uksusuga kezeke turup kaldı. Bularga ne oldu deydi. Uksuz satkan aytat, "Dostum, mekendeşim, bir tuğanım" deydi. "Men uksustu bal tili menen satıp jatam" deydi. "Siz baldı uksuz bolgon tiliňiz menen satıp jatasыз" deydi. "Oşoga kardarlar kelbey jatat" deydi. Bugün biz urmatlı musulman bir tuğan, imanda, İslamda en muhtaç bolgon nerse adep ahlak. Umar ibn Abdülaziz Hamisul Hulafai Raşidin dep koyut. Adletli padişalarının 5-nçisi Umar ibn Abdülaziz, "Kunu duaten ve antum samitun." Seler ün çıkpagan davatçı bolgula deydi. Ün çıkpagan Allah'ın dinine çakırıcı davatçı bolgula dese, "Keyfe zalik?" Kantip biz ün çıkpasdan davat kılabız dese, adebiňer menen, ahlakyňar menen, mamleňer menen, jüriş turuşuňar menen, tazalygyňar menen davatçı bolgula deydi. Urmatly musulman bir toğan, bugün adamlar kulak toyup kalgan, birok közdörü sagınıp kalgan dindi körүүgө. Keliňizler, biz ün çıkpagan adep ahlakybızda, jüriş turuşubuzda, bolgon mamilebizde çыныğı momin boludu Allah Taala barıgı nasip etsin. Aqulu qawli hada ve astagfirullah li ve lakum. Bu sözümde aytıp jaratkanga jalbaryp özümdün kemçiligime, jamaatın kemçiligine keçirim suraymın. Keçirimdin, tawbanın, istigfardın kabul bola turgan jerinde kezinde siňer jaratkanga jalbaryp tawba kılgıla.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم بعد Allah'ım жаратқан Allah Taala мақтаулар пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир тууган пайғамбарыбыз айтат: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлақ." Мен кереметтүү мүнөздөрдү толуктоо үчүн, эң туу чокусуна чыгаруу, жеткизүү үчүн келдим дейт. Пайғамбарыбыз Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мактаган кезде, сен арабсың, сен Курайшсың, сен Абдулланын баласы Мухаммадсың деп улуу менен, уругу менен жеммеккеликсиң деп мактаган эмес. Пайғамбарды Аллах Таала мактап даңазалаган кезде, "Ва иннака ла ала хулуқин азим", сен эң жогору адеп ахлак ээсисиң деген. Сен эң жогору адеп ахлак ээсисиң деген. Урматтуу мусулман бир тууган, "Иза араттан та'риф қадрака индаллах", ар бириң Кудайдын алдында менин кадыр баркым канча экенин деп билгин келет. Эгер Кудайдын астында кадыр баркың кандай экенин, канча экенин билгин келсе, "Фанзур иля айна акамак", сен Аллах кайсы жерге койгонун көргүн, кадыр баркыңды билесиң. "Иза шагалака bizзикр фа'лам аннаху юриду ан язкурак", эгер сен Алланы зикир кылуу менен, субханаллах, алхамду, Аллаху акбар, Алланы эстөө менен, зикир кылуу менен алек болсоң, билгин Аллах Таала да сени эстегиси келет экен. "Ва иза шагалака бил Кур'ан фа'лам аннаху юриду ан юхаддисак", эгер Аллах сени Кур'ан менен алек кылса, Кур'ан окусаң, жүрүш турушуңда Кур'ан окусаң, билгин Аллах сени менен сүйлөшкүсү келет экен. Аллах, Кур'ан Алланын сөзү. "Ва иза шагалака бит таат", эгер Аллах Таала сени ибадат менен, таат ибадат менен алек кылган болсо, машгул кылган болсо, фа'лам аннаху каррабак, билгин Аллах сени өзүгө жакын кылат экен. "Акрабу ма якунул абд мин раббихи ва хува саджид", бенде Аллага эң жакын болгон кези саждада экен. Таат ибадатка сени койгон болсо, билгин Кудай сени жакын кылгысы келет экен. "Ва иза шагалака бид дунья", Аллах эгер сени дүнүйө менен машгул кылса, намаз менен ишиң жок, контейнер соода дүнүйө менен, фа'лам аннаху абадак, билгин ал сени өзүнөн алыс кармагысы келет экен. "Ва иза шагалака бин нас", билгин эгер сени Аллах Таала эл менен алек кылып койгон болсо, адамдардын кемчилиги менен отуруп алып сайттасын, башкасын, бирөөдүн кемчилиги, бирөөдүн ушабак менен, шуабай менен алек болсоң, билгин фа'лам аннаху аханак, билгин Аллах сени кор кылыптыр. Аллах сүйбөгөн эң кор бенде өзүнүн кемчилиги менен эмес, башкалардын кемчилиги менен алек болот экен. "Ва иза шагалака бид дуа", эгер сени Аллах Таала дуа менен алек кылган болсо, фа'лам, билгин аннаху юриду ан ю'тияк, Аллах сага бир нерсе бергиси келет экен. Бенденин алсында кадыр баркың эмес, Аллах Тааланын астында кадыр баркың кандай экенин өзүң ойлонуп, өзүң жооп алсаң болот экен. Урматтуу мусулман бир тууган, "Ва ман кана Аллаху ма'аху ва ман якун алейх", эгер Аллах сени менен болсо, ким сага душман боло алат? Эгер Аллах сага душман болсо, андан сени ким коргоп алат? Алладан коркула, Алла менен болгула. Амин. Аллахумма афлана зунубана ва кафир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма a'inna ala zikrika ва шукрика ва хусни ибадатик. Аллахым, өзүңдү жакшы зикир кылган тил бергин, шүгүр кылган жүрөк бергин, сыноолоруңа сабыр кылган дене бергин. Аллахым, бизге эки дүйнө бакталайын бергин. Ак жолда көрсөт, ак жолдо жүрүү насип эткин. Арам жолдо арам көрсөт, арам жолдон, арам ниеттүүлөрдөн элибизди, жерибизди алыс кылгын. Бирахметике архамар рахимин ва акимус салат.